ete toon ko honno certificat de médical heɓorta he ina ko compliqué ɗo hay marɗo contrat wonɗo e gollude si tawi a golli ha a ronki iɗa wawi yawde ɗo yiida e docteur jon wiya tigi tigi on a sella ɓe moƴƴinanama ɗo balɗe tati ma balɗe nayyi ma yontere. Donc piiji ɗi na ko compliqué si goɗɗo moƴƴinani on certificat de naɓi lagine kono noon nde naɓanaɗo on kan no andi seeɗa par ce que o waɗi France dumbo yana hande fimum certificat de médical ɗo na ko metti fi ko hay docteur ɓe ɓen no andi yimɓe ɓe golli ha ɓawi mum fo gayni bonde ronkereji ɗi ko ɗo woni leydi ndi bunɗo ɗowatake mo kala no jonna tuggordu ndu pinere no tallude yaha ko yo majjuɗo ŋañande o huttoy ka makko ko ɗe leyɗe men wuuri ɗo aruɓe heɓen fof no andi ha hande goɗɗo yal goɗɗo no ɗowa ɗow bunɗo mo kala e probléme mum. Donc certificat de médical ɗo na ko satti moƴƴingol ɗo ena médicali hooto ko kamɓe on no e kambande alaji sellu non gorko ngun timma hootuɓe haala ko yore goɗɗo weeli walla e goɗɗum hay nelaɗo feruno makka yay madina mi sikki exemple on hatti ka allah watano wurtude regilana ɓe adda malayka adda jinna adda piiji o wawa wurtude ɓe ɗi bandiji jooɗi ɗiɗon ha ɓe feri ɓe yeehi konno ittunoɓe ɗum ko jange ɓuttu ɓe jokkitano ka ɗo on dolna ko tan on dolni wallahi hanki anduɓe ɓen no andi hanki ari si dadi si fokkiti musidɓe koto jankum si ɓe fokkitino ɓe ƴoŋi beeri hunkum allah hollima saffaji ɓaawo a sikkayno leydi ngo sonnugol ndidi fof ɓe faala ko noon yi hande fof woni no ka asfin makul wa'inowa leƴƴino joni koye yiilu mukkal si haaju marsa. Donc certificat de médical metta heɓude ɗo ɗum ɗon kadi ɓeruɓe anda ɓe ganda ina ko satti a yawi to yiida e docteur yo wiya tigi tigi on ɗamari ɗuma yo waɗa visite ɗuma ɓe moƴƴinanama naɓa hootu ɓe nodditi gouvernement maɓɓe on toon fof min yiyale Mamadou Ousmane few hoote gorko suusay waay aduna on ko ni gasa noon min miɗo tañƴini ha ɓadi kam mi fellitata dumboya yafantomo par ce que o waɗi piiji boyi mo jogui blogueur kadi ɗum kadi no memminino rewde ley no sonkude no jeejude on andi mo tawa recrutuɓe ɗo blogueur hoy yennay no koye boyi ka réseau sociaux ɗo donc no wawi ɓe yafanomo ɓe ɓeyditanamo kadi piiji go kono noon ko hiiɗa waɗi o andu ko lannoyta ala ko ari heddade.